Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, padalimur kitan wallah, malalimu na ayak kaya gugunawan tanu naging kaya Islam, agamay niya makapupuun si wallah, dasangkup no mga lulut mga luks tanu, ko kaya pakasuno-suno o mga garubat, ipsuldiran so pimbarang agama sisang kayang tenu, sa daperwo mga luks tanu iba matenu sa tingko nga paladiran, sa baaya makapanguntawar naging kuto agama sa lakaw ko Islam. Ging kay agama tanu agama Islam, nagiso agama auntula makapupuun si Allah, kiyumpas yan, so kapagintaw o manusia, nagubita dan yan sa mga bitikan, ayak kinanglan amasungkadu manusia. Sabab roon nas kita no, na aya mababaluyasangan tanu na so kapamamakinagatan kung dawan wagama, naguso kapangunutan ni tanron. Nana miya panutulaging kutua sa katao sahaba miyaw mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumusulut sa bulawan sisinga bulawan naliwasun Rasulullah si salimanian sa dayon sa inipiriku nabi na miya alwiniya na ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadi pembebaan wisar kanu maka sapari saging kutuabut ku apoy kunaraka at tegunian si saging kayamanan yan naliman yan na liwasun Rasulullah na inipirik yan ang kutua sising na suurian o kaya talikudu nabi na Peter aging kutua pedu mga aging kutua sa katawa mga mama ang gunaing kasusising ka sabab sa kaya talikudu Rasulullah na aya miyatir aging kutua sa katawa mama nasi ko kini saparn rakno nu Rasulullah sarak sini lebedian na dia kenden guna naging kana nasisingakan nagyanan tindegu kabubalitan wa mga muslim pengunutan tanu suagama tanu ko oriano kap ke paganada tanuron nanana penanggilan tanu ubat tanu kelwis sab kesuguk tanu sunganin ayamanan yan na ini saparwagama tanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.